Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ya kung makapagtrabaho, gapo iti ot-ot ti sakak pare. Di napay pinaturog iti rabe. Kaano anang rog iti sakit ti sakam? Ay, asus, limtad mo. Huwag nga ron pare. Idi nagpurak, idi bangkag ko. Ha? Addan sa napurak, asana makikita pare. Apay ngamin adi aglisi dagita kung kunam adi makikita. Tapno di mo madalapos. Oh. Ay, saan ka nga saso iti kasta pare? Ha? Tama nga nukumaro, ti marikilig na. Ibagam ka ni Marito yan. Daing kay ipakita iti doktor tapno maaga sa. Ay, sana mabalay. Kumaro ka no, tinakaibaan no, ipanti doktor. Di ano samlatan, dati ut-ut na. Oh. Imbaon ko nito yang ka, anang ayab iti albularyaw. Ngamada ka no, napanan na, pare. Sino nga albularyo? Nila kay agi daw, pare. Ha? Oh, mamati ka iti dayjay alakay. Tinto man la ibagbaga na apartyen yun. Wano iluto yun. Anya ka di ti pakada ni Kwarog. Mabayag ka di manan itinapanan na. Amo man iti dayjay ataaw. Makitan to kung kuna nakidin. Oh. Kanayon mo na pumanaw ni Kwarog. Ay, Jack makasakdo, tanasakit ti sakak. Barang makakitan iti asawain na. No, apay mo't akanayon amabastad. Kasano? Nagkapoy nga garan. Di naklatultula din. Ay, agtal na ka man. Ay, Ay, di nakidda-kidda yan, nakas ka. Ay, dakas aya. Dinugdong mo ka. Iso akidda-kidda yan ka. Ay, saan akidday? Iti pa nang ipakita, iti pa nagdungo. Karaman amin din Ay, ingkakot ijay barangay hulan. Maliwayam man nga tanti trabaho. Mapanak mo na talaga. Uray, saan mo nga ibaga? Kapanan niya, una na to yang. Inak man di tabalay ni Ama Agi daw. Nakitam ka day no adda di tabalay da Kwaraw. Nakita mo ti di arubayan da. Dumanon kayo ay di balay da. Ay, agyaman na Kwaraw. Nawanan yaman na. Ay, madamag ko man na. Apay amasapol yun ni Apong Agi daw. Umay na ko makitaan ni Tatam Abadong tamasakay. Ha? Ay, sana ni Ama Agi daw, ti kasapulan ti masakit. No di kat doktor. Day tangarod ti imbagakin ni Badong, ngam agong umag. Ni kano Ama Agi daw ti kaya na. Ha? Ala, pagustuhan niya, uno day tati kayat na. Ngam no para kanyak, nasay-saya at magpa-doktor langan. Maray, mamati ka kadi iti erbularyaw. Depende, Maray. Ada nga min dagiti erbularyo ang mangusar ka dagiti bulbulong apagtapal. Makaagas mo. Ada met erbularyo ang mangurasyon kano iti ipaluto da. Nga agpaay kadagiti nangasing iti masakit. Day tatisan ko apat dyan, Maray. Inuugma pamatay. Apay, anadamag mau. Ay, nasao nga min ni Enteng, anasakit kano tisakan ni Pari Badong. Kat ni kano lakay agido, ti pinaayaban na ang mga gasken kwa na. Di da pay lakat impan iti doktor. Day tangarod mo ti insingasing kano ni Enteng. Anggam ko namat ni Pari Badong, akay kayat na nila kay agido. Tan nakadulnot sa kano nga may. Ka diti may paay ko ken ka basang. Ay na, Ama. Ayaban ka kuma, tao may musantigwaran ni Badong kaw. Agan na no aya ni Badong mo, basang. Nabayag basiteng, nga adda kasla na sinit iti sakan na. Limtag pa yan Ita, aguri-gurang. Ay, delikado no kasta alumtag. Kan kasla na sinit. Tapay adelikadaw, Ama. Numabaybayan, makaungay tinangasing kinibadong mo. Anya ngay ti mapasamak no makaungat da. Ang mga nualaan dan ni badong mo. Kadwada ni jay lubong nga ayanda. Ha?
ka di sa bali alubong da, ama? Saan ka di amay may sa tilubaong? Sa bali tilubong dagiti sana makikita basang. Kasta ka day. Ay, umay kayo nga ruden, ama. Taamangan no alaan dang agpaiso ni Badungkaw. Di pa'y katawan Badungkaw. Imbag may kayo, ama. Ay na, nagsakit nga minan ti sakak. Kasla masinsin iti tiriknak. Ay, kita man barok. Ay, sus! Nakadalapos ka iti sana makitkita. Ha? Ay, nakapungtot da. Kat binales da ka. Kit, anya nga iti aramidam, ama. Agparti ka iti kalding. Yatang tayo ti dalem na. Iti ayan ti nagpuuram. Maluto ka di ti karni ti kalding, ama. Masapol na maituno. Mangilasin iti dalem. Kenda duma akarne. Kaano nga maiyatang, ama? Iluto yu amin ti karne. Agsubliak into nagsipnget. Kasyak ti mangyatang iti ayan ti nagpuuram. Ay, no maiyatang ka di, ama. Maikat ka din ti sakit ti sakak. Depende. Numapnek da iti yatang tayo. Ay, kit, aliya nga rod, ama. Mga yabak iti kadwa ka mang parte. Kun mangiluto iti karnik kaldeng. Mala. Agsubliak inton malem. Ama Agido, naggapo kayo kadi ijabalay da pari Badong. Wen, kapitana. Nakadalapos namin ni Badong iti sana makitkita. Ay, apay, madalapos aya dagiti saan amakit kita, ama Agido. Apay kit din nasaan. Kate, anya ngay nga ruti aramiden nyo, tapno maimbagan ni pari Badong. Masapol ngagpartida iti kaldeng. Yatang ti daduma akarne, kendalem na. Tapno maimbagan ni Badong. Ay, asino nga iti mangan kadagijay? Kanain dagiti dinalapos ni Badong nga sana makitkita. Ama, mangan ayamet dagiti kunkunam anang dalapos kan ni pari Badong. Apay kit dinasaan. Binales na ni Badong. Iswatap na maagasan. Ay aywan na ida. Babaan iti karne. Kendalem ti kaldeng. Papanam, apaw. Inak mangyatang. Ijay ayan da Badong. Nakadalapos nga may iti sana makitkita. Ha? Pangyatangam nga yapaw. Pudno ka diti kunam, asa na makitkita? Pudno launay. Apay nga amang dangranda, apaw. Saan da amang dangran? No saan mo idasaktan? Ha? Kasano nga rod nga asaan tayo ida masaktan? Kat di damot makita, apaw. Saan ka ngagsaw iti kasta? Amangan no si kamat ti saktan da. Ha? Saktan da ka day? Oray saan ko ida dinangran? Kasano? No masaktan da iti bagbagam. Amangan no day tangiwat mo ti dangranda. Ah, ay saan mo't apaw? Dita ka nga ruden. Kamapanak dita balay ni Badong. Itan samot ang mapan di arbularyo di balayaw, marituyang. Inton sumipngat ka na umaray. Agpaiso nga ta. Dayta ita at tipaliiwan tayo no agpaiso. No kasano nga ta amadala, pusti saan ang makitkita.
Apay adida aglisay no makita na tayo. Di tayo mo't nga rod ida makita. Day tamot ti pampanunot ko kumaray. Aglisid ako ta saan tayo mo't ida makita. Ay, win nga rod. Kung natidaddo maasabali ti lubong da. Hinggang maapay nga rod nga umay da pailaang dito'y lubong tayaw. Saan amaw-awatan ti mapaspasamak. Jakman amo no podno ang masaktan da kita asaan na makitkita. Kastamot ti ko na ni ama agi daw. Naimbagan ka din ni tata Bataong apaw. Nukinan dagiti sana makitkita ti atang. Sigurado ang maimbagan ni Badong. Nungay sandaking na napaw. Anya nga ti mapasamak. Kaawatan na sanda kayat ti atang. Masapol na sukatan. Anya? Agpili da pa iti mayatang? Ti taon tupay, kat agpili iti makan. Kastamat kadakwada adi makitkita. Agpili damat. Ay, sangarod asigurado ang maimbagan ni tata Bataong apaw. Inakitaan, no kinanda ti atang, wano saan. Sigurado ang maimbagan kan Badong. Takinanda tinayatang. Ay na, nagot-ot mo't idirabi ay ama. Inino ti panagimbag na barok. Talaga akasta. Ay, sapay kumaangarod ama. Kimaro mga mintutot na. Limtagin na pirme. Amangan no aduda anadalapos mo. Kasta nga ta. Mangiluto kayo pa itikas itisigaw. Inak to manin yatang into nagsipngat. Mang partiyak ka di manayng ama. Anya pa'y ngay. At adda nga umapal ti dadduma anadang ram. No yatangam ti dadduma. Idinto ta ti dadduma kat saan. Ay, kung no makaanayin day jay. Ay madi ang arod no agiin napal da. Ay so malagaya makimaro ti sakit na idirabe. Ay. Nakasarukod ka pa'y mo ilaan paray. Kung nakmanoy nagasan na ka ni ama agi daw. May nagyatang. Ngim kastoy pa'y mo ilata paray. Nagot out. Ay. Duwan sapay ka no akalding ti pinartim. Uy, nga ron paray. Kit ibagana pa amang partiyak ka no pa'y iti baboy. Anya? Baboy? Kasto ti maisingasin ko paray. Ingka iti doktor. No saan ka lata maimbagan? Ayaban nyo manayin, day ta amang ngagas. Ay, ad-adda ka numanin na makaungit ti saan na makikita pare. Ha? Apay aya pa basulan niya, dagiti saan na makitkita? Day ta mga mintimbagan ni ama agi to pare. Ha? Ay, ingkay kiti iti doktor pare. Mang tedak iti aramatan niya. Amok adakilin ti gaston. Kapo iti kalding apinartim. Namin ano tayo ang naglutaw kan nangyatang. Ngam kumaro mo lata day tasakam. Agurigor ka mo lata. Ay, kimaro mo ngagpaiso to ya. Anya nga tanong padasin tati imbagan ni parinteng. Anya timbagan ni kapitan. Inta ka no ipakita iti doktor. Nang tid pa iti aramatin ta. Amapan iti doktor. Tulong na kano kadata. Imbag man tanang tid. Mala, intang arod ipakita iti doktor. Ay, wait. Mapanta. Talaga marigata na. Ay na, naut-out. Naggatayl. Ay na, aglaminak pa into yan. Ay, madidaytan ba daw? Apay nga aglamin ka. Ay, yan arod ama. Basta malaminak. Nasakit laon iti saka. Kaging gangato ti tumang. Kanya nga baga ti doktor to yang. Allergy ka na o. Amangan no adda nakan mo ang naikontra. When no adda samrid ang nasagid mo.
Nabaybayan iso ang nag-infeksyon. Permi ang naggatal idi damaw. Kinudkod ko kinudkod, iso ang nagsugat. Sa imbabad mo iti narugit adanom, idi nagdalus ka ije pag naanti danom ije kanal. Anya nga itong teramidin tatuyang. Adain resita ti doktor nga agas at tumaram. Inakgatangang tapno maimbagan ka. Ay, padasig man. Baring mayap ti agas ng resita ti doktor. Masapol apag tali na idem anadalus ka no day tasakam. Saan mo nga ibabad iti narugit adanom? Day ti ko na ti doktor. Nga may infection day tan. Abaw, impandamot ni tata badong di ospital. Saan na maagasan ti doktor? Tinakadalapos, iti di makitkita. Ha? Nagpahiso ka di ang nakadalapos iti sana makitkita ni tata badaw, abaw? Di mo ka di nakita tinapasamak kini tatambadong. Arami iti sana makitkita dayjay. Ang namin anumatan nga inyatangan niyaw. Saan latamot nga agimbag? Maimbagan to. Apay, kaslaling basta mapunas. Kano ka di nga inyatangam iti karnit kaldaing? Saan mo't naimbagan? Amangan no sa bali tinangan iti inyatang ko. Ha? Kinang ka di ti asaw kada pusa? Wano marabutay tapaw? Ay, amo pa'y ngay. Saan ko matabinantayan ti atang? Wano, amangan no si katinangan, kwarog. Ha? Ay, sana ka mga niti atang, apaw. Ay, kumusta ti marikrik na paray? Ay, mayatin paray. Mayatin resita ti doktor nga agas. No, hindi pa ila kuma nagpa-doktor ka, di mayat kuma. Oh. Ay, kunak laki din umaagasan ni ama agi daw. Saan mo't gayam? Agdwa-dwa iti ibagbaga ngamin ni ama agi daw. Ay, agyaman ako na king kapari No, di nagpinilit na mapanit ti doktor. Agsaksakitak pa ilaan ko ma. Ay, rumbang la tulungan ka kumpare ka. Isong aglaylayon ka, kapitan. Tanasaya at tugalim pare. Ay, una. Kumpare ta nga ron, di tulungan ka. Iso adak kalayaman at king kapare Uwan pare, awanan niya man na. Ay, paray, papanan nyo nga ita. Ay, mapang kami iti bangkag ko pare. Awan mo din ti sakit ti sagat. Pinaimbag ti agas. Ay, abam to ka di pa ni ama agido, no ada sa gubanit mo. Ay, saanin pare. May mayat mo lang ti doktor. Mayat mo ti pa nagsarita yukin ni Kapitan Itay ijay dalan, badam. Nagyaman aking kwa na. No di nakapinilit anapan iti doktor, saan ka kumaan na imbagan? Nga rod. Imbaglaki din na, tapinilit na. Uray siya, agyaman akmut kin kwa na inton agkita kamay. Nasaya ata kapitan ni Parinteng. Managtulong tuyan. Ay na, tatabadong, no adda sa gubanit, doktor ti pagpakitaan. Saan mo nga urayan ako maro? Sakpay ngagpakonsulta ka iti doktor. Hala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgil Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, PMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Ayaman nga ba iting kay panagdangal. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng.
Apay ang tuyang, manipod nagapu kay Jay Elay, di kamot matagtagaray. Tumakder, agtugaw, ken di ka makaigna. Ay, apalak man ti Bombay nga ado ti kwarta na. Nagpuskol tinalukot a kwarta iti bulsana. Nakakita ang Bombay. Napandita tersina ni Marikwanang. Addan sa impautang nakin ni Marikwanang. Kaya't mo asawain na panagsinger. Wen siguro at adamot inyawat ni Marikwanang a kwarta. Dayta, ti pagsapulan da kita a Bombay, dito'y lugar tayaw. Agpautang da, iti 5-6. Nagmayak ti kasjay at trabaho, badaw. Ay, iparit na ti kasjay, tuyang. Nangato ka noon ay ti porsyento, ti mabulod a kwarta, no 5-6. Ngam awan ti ado a prosesaw. Basta inyawat na ti kwarta. Agbayad kamutan inton umay agsingay. Uwin mo't kidi ah. No banggaw, nagadupay lang nga papilay, sakbay ang makautang ka. Naimbaga bigat mo, apong banang. Kastamet, buyet. Ay, imbag matay may kamanan pimasyar. Agpaiso ka di ngawan ni Manong Kwarog dito, yapong. Wen. Saan mo ka di nakita ijay purok ang naggapuam? Nakita kay di na panalawas. Ngamawan matan, apong. Ay, napanan na ngay manan. Ay, agsur-sur-surmatan ni Kwarog. Uray ko madusaan nga iso ti Chip Tanod. No nagkita kami kuma, inawis ko ta nagkuyog kami ngay mayapong. Uray inawis mo, no di nakayat ti umay, awan mabalin mo, barok. Agpaiso ka di, anapan ka no nagbirok iti asawain na, apong. Day tati saan ko nga mo. Kanayon matakas tati bagana, ngem di matla makaasawan. Nagyak ang bigdaw. Si kajay kasinsin ni Kwaraw. Husto ak kaday baraw. Una pong, apay ka di. Kaduam ka di asimmang pat ni Kwaraw. Saan mo tapong? Kunak no addan ditoy, tawa ni jay lugar mi. Awan pa'y mo't gayam ditoy. Nagsursuro nga rod ano kasta. Adda ka di masapul makin kwa na, apong. Kaya't ko kumati umutang iti kwarta na no adda. Awan ka di ti makukwartam, apong tuyang. Awan nga raw baraw. Ay adda man damagay. Nakitam ka day no ado ti kwarta ni Maribanang. Nakitak mo't anabnabsog ti pitaka na, apong. Idimbaw nakagimatang iti tinapay. Ado ti kwarta na, apong. Pangikabkabilan na ngay iti pitaka na. Itirabaw ti tukador iti sala, sapong. Weno saan? Ijay seledda. Papanam ka day, tumalangkyaw ka mate. Kumanita ka dita kalsada. Inak agiremedyo iti kwarta. Tapnod damot kwarta. Kasano kumangay? Ingkag mula ah, tapno day lakaw, kay tadan to kwartam. Nabambanno ga kaun amap-mapan ijay bangkag. Jay kumamot sa anak unay amarigatan ah. Dagiti Bombay. Naglakat ti trabaho da. Agpautang kan agsingir laeng. Kas jay kumamot ah. Ay, ambisyosa ka mate. Pangalaam kumangay, iti kwarta nga ipautang mo. Dayta nga ron ti pampanunutag. No kasano amaaddaanak iti kwarta. Ay, saan ka unay nga garapap? Agtrabaho ka, tapno madan ka, iti kwarta. Bayak, ati utag ko itatagtrabaho. Nabanugak nga binon, amap-mapan ijay bangkag. Sapay kuma, tapod nung adagay pitaka ni Maribanang nga imbaga ni Buyay. Apong tuyang. Apay nga da ka dito'y arubayan mi. Ay, Buyay, adda ka din ni Maribanang. Apay asap sa pulam niya apong ko. Adda ka di masapul mo ken kwa na. Ay, kuha, adda la ibagak baraw. Adda ka di taunag. Nakitak mo't arimwar itay nalpasan nagkape, apong. Kasta ka day. Mabalin nga orayot di taunag, aging gainton sumangpal. Mabali na, apong.
Ingkag tugaw iti sofa di taonag. Ay, sigay! Ay, thank you, buyay. Makatugtugawak namin kay. Agtugaw kayo lang di taonag. Tamapan ko kitaan no napanan na apong. Wan baraw! Urayit ni Apong Mau! Awan mo, tinakaparabaw apitaka ni Maribanang ititukador. Ay, amangan no intugot na tipitakan. Anya ka diti masapul mo, Mare. Imay na kinayaban ni Buyit di talikod ti balay. Anya ter aramida di talikod ti balayaw, Maray. Ay kat agdaldalusak Imbagla pagmulaak itinatnatag. Kasta ka day. Ay, kunak no awan ter aramidum. Kaya't kukuma pagsaritaan ta. No kasano ang maadaan ta iti pagkwartaan. Day, itahaman pa'y makapanunot ka iti kasta, Maray. Agnegosyo ka day, ti kayat mo asawan. Kaslakastan, Maray. Ang no tersena. Adamot ten tersena ni Mare Kwanang. Ay, kwa, Maray. Awan ka diti maipautang mau. Tauray saklaang ti mang panunaw. No anya anegosyo ti pangrugyak. No pang negosyo. Ay, awan Mare. Ay, dakkel ti kasapulan no agnegosyo ka. Amok nga ado ti kwartam. Alan amaray, agpautang kamutal na. Ni Marituyang samat ginaggapo ditaw. Wen, inteng. Mas da, awak takayat na kano ti agnegosyo. Ha? Ngam umutang mat kanyak iti pagpuunan na. Anya? Agnegosyo? Ang utangan na ti pagpuunan na. Palpalaran mat dayta ang Marituyang. Iso nga ron nga imbagak nga awan kwartak. Ay kasanun no malugi. Ibaga na ka di apasensya, tanalugi ak. Kaslag pampanunot amo namon ato kak asirina. Anya kanu nga tinegosyo na. Ay, jakman amukan ko na. Panunutan na kanupay. Ambisyosa. Anya kita negosyo nga awang kwarta na. Hindi pari badong kuma ati pangalaan na iti pagpuunan na. Pangalaan mo't nga ni pare badong. No, awan pa'y mula na mabalin nga apitin na. Apay asaan ka makaig na? Kaslad na nagatel mo, adi mo makudgod. Gapo iti kinaawan ti kwartak, badaw. Awan pa'y maitid mo mo't a kwartak. Uray awan ti kwartam, tasaan ka mo't ang mabisbisinan. Mangan ka pa'y mo't iti mamitlo iti agmalam. Kaya't kumit nga ron ti agnegosyaw. Na umaakaw ngagbangbangkag. Anya kumaan negosyo ngay. Amom ka di mo't lang, ngay manihar ti negosyo. Ay kat siyempre apay, tila agbangkag ayat yamaw. Kahit anya kumapay ngay. Oh, di ka man. Na umaakaw ngagbangbangkag kunak lang arudal. Marikwanan, agpautang ka man iti kwartam. Pangan-anwam iti kwarta, Maray. Naumaak nga minon nga agbangbangkag. Kaya't kumuti maadaan iti bukod a pagkwartaan, Maray. Maday, no pagpuunam iti negosyo, kat utangam. May mayat no bukod mo a kwarta. Pagkunamay. Kasanod no malugay. Anya nga iti pagbayad mo. Imbaga no bukod mo a kwarta. Tano malugi ka, ay okay lang. Mala, ikagumaak man nga raw ti maadaan iti bukod ko a kwarta. Anya ka diti sirsiri pambarok. Nakita ngamin ni Apong tuyang itay dita kalsada, Apong. Kimita ditoy. Idi kuan, nagsubli di balayda. Day, apay ngay nga ta. Anya ti imayan na taapay asaan adimmanon. Jakman na mo, Apong. Ngam adda nadlaw ko kenkwana. Anya kuma tinadlaw mo. Kasla ka na yun nakasipsiputan, Apong. Iti anya aga po.
Atap mula siguro dayta, Barok. Adda sa baling agparparik na kanya kapong. Naa. Anya kumangay dayta nga agparparik na ka. Papanan, tagdardaras ka, Mike. Nasiputak ngamin arimwar ni Mari Banang. Napansamot ijay ayan ni Mari Kwanang. Kita pa'y kumano na panijayan ni Mari Kwanang. Ay mabitak laang. At dalamapan ko kitaan. Sige, ditakan. Sino ti mapan mo kitain na ya? Ni Mari Banang uno ni Mari Kwanang? Ay kumpurmay. Ang subli akmat ladag house. Apay nga tangag dardaras ni Tuyang aya. Papanan na nga ta. Ay, tanawak man no papanan na. Da akon iti arubayan da Mari Banang. Nakalukat dirita. Ay, sombra ka man. Adda nakaparabaw apita ka itirabaw tito kador. Ay alaak man. Taibulsak iti dakkel a bulsa tidastakaw. Atay ta. Naalakaw. Ay. Rumwara kaw. Tamangan no adda umunog. Kita pa'y taglawlaw. Nawan ti tao. Sakbay arumwarak iti inaladan. Ay. Imbag lakit din. Tanakalukat tiri daw da. Ay, nagkasatakaw. Nasiputak anag po ni Nana Tuyang dito'y balay, apong. Anya kumangay ti imayan na kat awanak mayt. Nasiputak ka nagdardaras nga imunag. Sa nagdardaras matlang arimwar, apong. Ay, isumot lagayam akanayon nakasipsiputan ako nam. Ay, anya nga tangay ti sipsiputan na kanyak. Adda dinamag na idi. Nuado ka no ti kwarta, mapong. Anya nga ti insong batmaw. Imbagak nga do. Tanabsog ti pitaka, mapong. Iso siguro nga umut-utang. Ay, saan samot nga umno ti pangaramatan na. Saan nga tangad dahin nala na itay dito yung uneg, apong? At, ha! Ay, ayan tay pitaka kon. Ay, inakmad kitaan. Ay, Ha? ay na. Ay na, buyait. Awan ti pitakak ditoy. Dinamag na ngamin idi kanyak no pangikabkabila mi ti pitakam. Kahit anya ti imbagam. Imbagak nga iti rabaw ti tokador. Wenno iti silidyo, apong. Ay, ada ka di parikot. Kasla da sapsapulam dungo. Ay na, ti pitakak itirabaw ti tokador. Awan matan. Naa, ay amangan no impanumot ija sileg. Ay saan? Hanggang nakita ni Buyet nga imunag ni Marito yang itay. Sa nagdardaras mutla nga pimanaw. Naa, Ay, imay nga awan ka? wen, tanapanak ijay tersena. Ha? At danapan ko ginatag. Nakita ni Buyet nga imunag sa rimwar mutla kano adagos. No imunag nga awan ka. Ay kaawatan nga dagagaran na iso nga imay. Lakit di Ada ka di karga ti pitakam. Adda ijay ti kwarta nga inted mo kanyak intay. Ha? Ada amin ijay? Jay 10,000? Wen, Itaman pa'y paray. Adda ka di gagarap. Ada ka dar aramidan ni Marituyang, paray. Kasangsangpit na mo't paray. Apay aya. Nakita ngamin ni Buyet ang nagdardaras asimbrek ije balaybay. Kaya nagdardaras mutla rimwar. Oh, Anya, simrek nga awan tao paray. Tidakes. Mapukpukaw ti pitaka ni Banang. Ada karga na at 10,000 pesos. Ay, mapan ko man ayaban dita silig. Ha? Ay, mapit lang paray. Anya ka dito naramid mo to yan. Kababaeng. Day. Kanya day tabil-bilangan. Ay, kuha. Itad mo kanya kita. Tay sublita kin ni Pariday. Di damot ang mo asya kinangala. Anya, saan nga mo? Nakita na ka ni Buyay.
Awan di sa bali ang napan iji balaydan no di si kalaeng. Asinaw tinangibaga. At na dito salas ni parinteng. Amo dalatan na si katinangala. Ta nakita na ka ni Buyay. Ingkay sublay. Adda ijay ni Buya. Ay na, pasensya kang kapitan. Pakidanon kin ni Maribanang ti panagkid daw ko iti pamakawan. Apay nga inaramid mo tikas jay, maray. Ay, pasensyahan, kapitan. Nasulisugak gapo iti rigat. Pakawanan da ka di Saanin ang maulay? Pakawanan da ka. No talaga adi mo ulitin. Ikarik, kapitan. Saanin ang maulay? Naamiris ko amade ti naramid ka. Ti panangalak iti pitakan ni Maribanang. Oo. Malaisubli kaun, kapitan. Awan naksay dita. Katsuri manang. Ay na toyang. Saan mo atagikuan? Saan mo ako kwa? Panagtakaw tinaramid mo. Ala sigay! Dinan! Tinagibusan ti sa balipay. Aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga stasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agis tambayak man dito itersinang maray. Ay, lata agayab ka nga ron iti gumatang Ay katuwa na maray. Oh, da kayo lumablabas. Umay kayo, gumatang ditoy. At da ka di discount na maray. Ay, awan nagkuna nga da discount na. Awan discount na. Ang, maray. Ada buy one take one na. Ay, awan kasta. Uray buy one take one. Awan. Ang nalaka, dagiti gagatangan ditoy. Mga nubatsyenda ka iti dahi nga ibagbagam Kitap no makalako ka adago sa maray. Malaw may kayo, gumatang. Tataba daw. Bartakan nakman. Ha? Tapay abartakan ka. Tapno mayroon ko ti sakit tinagam ka. Maray, problemado ni Kwaraw. Panagkunak talaga problema daw. Bartakan ka daw. Talaga na sakit tinagam ka. Mala, hintagi no, may sirok ti mangga. Adalamisaan kintugaw ijay. Marikwanang, mangtid ka man iti ara. Ay, sige, mabiit laang ta mga laa. Yang iti makunang. Ay na, nakaragrag sa kakong tataba daw. At damot langin ng painom kanyak. Pulutan langan ti awan. Sana kumpleto ti panaginom ta, no awan pulutan tataba daw. Iso nga ruday ta, kahit ti pampanunuray. Pangalan ta nga iti pulutan ta. Aguray, ta panunutag man. Karni ko matimanaw. Kayat mo ti manap? Unta ta. Kita ta nga lumablabas dito sa nguwanan ta. Dito na Wow! Nagdakla kawitan. Makin manok nga taday ta. Manok ti karuba. Kaya't mo, tatukmakan. Ay, sige tataba daw. Tukmamaon. Nalaingat kahit amang tukma iti manap. Unag pa isaw. Ibagbagan ni uncle ko ngayon teng. Dahil takano ti paglaingam. Tagtukma iti manaw. Angamdak mamatay. Aging gasaan ko makita mismaw. Ay, saan ka mamatay? Aguray ka. Pakita king ka. Maakakastoy. Mamati kan. Biliba kong tataba daw. Naglaing ka talaga. Palakpakan na mo ta. Ay, kato na. Naglaing ka talaga, tataba daw. Mala, ang kaparting nga ruday. Talot puntan. Isuday tuyan, tipulutan ta. Imbaon ko ni Badaong amapan ijay bangkag.
Nga madamot gayam dita makiin-inaw. Imbaon mo, aya. Katuwang kunak amapan agmula. Ay, mabartek manen no kasta Ay, uray mo't day tatanaw, nabartek manan. Ay, awan manan. Awan manan ti agronda inton rabi ay. Ay, sigurado nga agunget to ni Intay. Inawis siguro, ani ba dong nga ginumda? Sigurado nay. Maya, ti kakatawaan da, maray. Nakaragrag sa kita, tatabadaw. Si kalaing may tinaragsak. Udyag katawa ka mo't ngamin na. Kasanwa ka makakatawa. Karay kay madlangan na duwa, timbate, mapulutanay. Sino ay atin ng pulutan, tatabadaw? Damagin pa lang, may. Sika! Ay, unan niya. Kasanaw, nakalidlidayak mo't ngamin itay. Iso ako nakapainuman na. Ayuan gaya man niya. Gaputa kayat kong erwarte sakit tinakam gaw. Ayuan gayam. Kahit anyay tayo, di baga masakit tinakam mo. Di baga kinton madamdama. Ituloy tapay ti agisat. Kaya't mo asawain, kurang pa'y ta ininom mo. Tapno maibkas mo ti sakit tinakam mo. Kurang pa ya talaga. Ay kitang siyat tapay nga ro da. Maray, noomay gumatang ni Badong iti ara, demon lakwan. Apay aya, Kano na barbartekdan, saan tumanan ang makaaway? ay na, arak laang ti mabili alakok, iparit mo kidain. Kasano ako na makalakong ay? Ay kitadan tulat ta gumatang Umay dalaang umutang dagita. Pada magkayam dagita. Ay wun nga rod, maray, agpapada kayo. Alisto kayo lang nga umay umutang. Nay, nabaltik ka. Wain, tatabadaw. Nabaltik ka kaon. Nabaltik ka. Nabaltik ka. Nabaltik ka na dua. Wan nga raw, tatabadaw. Ay, yung san ka ba lang siya gamit ko raw? Nagtugaw ka pa nga mina. Apay ayang nga, purado ka launay nga agaway. Sa bagay, dapat basik nga inumunta. Kahit saan mo pa'y kinaram kam, dagiti duasa kati manok apulutan mo. Ngayon kaya man niya. Sabay dapat lang kukuda. Karam ka mo na. Ay, sagay sa ito na. Ay, o sige. Pagsagay sa antan. Ngati bagay, dati kan nagid, uno dati kan nawan. Kumpurmain. Ay, at atidog sa mati ko kuda ito intad mo kanya kakaray kay. Ay, pagpada na lang. Bata, sige, karam ka mo ba? Mayat gaya makaram ka munti ka kukuha sa katiman ako. Abang nga tatalo daw. Agananukan. Ha? Nice palang kay titulang. Ay, naguri ka. Kukawak ni Nana Tuyang. Nana Tuyang! Nana Tuyang! Umay mo ispalan ni Tata ba daw? Naispalan ni Tikaray kay Timanaw! Ay huskaon, naikatan ginagatidog ako ko ti manok ang nakaispalam. Ay, awanan na ya. Ay salbag ka, tilang aming ngal-ngal-ngalam. Pulutan mi nga raw. Agrason ka pailaan. Ay nabadaong lakay kan, di mon ka bailan ti agkarumkam iti tultulang. Ay, nalaingak ba't iti agkaramgam iti tultulang? Sa bali idi kan ita. Ay, agyaman naktuyang Tainikat mo, di kukuti manok dito kay Rabukob ka. Aginom-inom kayon to mga main. Kunak amapan kay di bangkad. Nagistambayak laeng, iti tersina ni Mari Kuanang. Tako na kapag ininanak.
Kahit nagbartakan. At dangarod ka no sakit tinakam na ni Kwaraw. Ang di na magayam na ibaga, di sakit tinakam na. Tanya ko mati sakit tinakam na. Mamati kamat nga da sakit tinakam ni Kwaraw. Apay, pudno ana ispalan ni Badong mo, Mare. Ay, wun nga ron maray. Nagdakkel ako ko ti manok ti naisalak iti karabukob na. Kuko, timanok? Apay, kasano ana pasamak dayta? Kinarawat na. Apay, kinaremkem na uray jay kuko, timanok? Wun maray, di na pampanunutin alakayon. Saan ang mabalin basta-basta karumkum iti tultulan? Wunmet ngamin Mare. Ay, imbag tamayatan iso na panan ije bangkag. Nasaya at met no napanen. Kano naglawa di mulaan na itinatang. Ay sos, nabatan akwarta daytan. Ay, katuan amaray. Sapay ko taawan man ng timangawis kan kwa na nga agino. Kagawad, agistambayak man dito itersinam. Wen nyamnay. No daw may gumatang agdisi ka dita. Un ka day. Ay, jak kayat apasalsali ka dito tersina kwaraw. Tanay, awan ti umay gumatang no kasta. Imay ka din ni Tata ba daw? Limabas itay. Napanidji bangkag na. Urayak lakit day. Napanggaya man iti bangkag na. Kawan, apay ay abirbiru kam. Jak pa'y ngamin na ibagakan kwa na ti sakit tinakam kao. Adda sakit tinakam mo. Adda. Kit ibagamon ano anya day ta sakit tinakam mo. Tapno malag-anan day tarignam. Sana basta-basta may ibaga, kagawad. Oray siya kakagawad. Di mo mabalin nga ibaga kanyak. Wang, nila ang tatabad daong ti mabalin ko apang ibagaan. Kasta aya. Uraya kun alumabas. Tawisak nga ginom kami manain. Mabalin ko to siguro nga ibagakin ko na ti sakit tinagam kao. Nababasak pa dito balayaw, Maray. Sige, pare. Naggapukan sa ije bangkag mo. Wan, Maray. Imbagkan ka, tanakamula ka manan. Ay, wan mat Maray. Imbag tulad na pagbayad ni tuyang ko kadagiti utang na. Tatabataw! Nay, apay ko arab. Urahin ka lumabas di tatersina ni kagawad ko anang. Sa bali mo tinagnaam. Ay, way, tas asidag ditaw eh. Jak pa'y naibagakan ka tibag-baga kasakit tinagam kao. Saan pa yaya? Sampay. Ibagak pa'y lang. Ay, kit ibagaman ha. Sana mabalin na ditaw eh. Aginom talangan inton bigat. Ije manin sirok ti mangga. Ay, kitwa na. Anyan to nga ti pulutan tataba daw. Ay, jak kayatin ti manaw. May spalanak tumanay. Harigatan. Nungay day tauk-ukodam ti pulutanan tan. Day tinuang kaw. Tutuhanan na. Ay, sana mabalin ako arap. Kakaiso na anuang kaw. Pulutanan takiday. Di uray kornik tulangan ti pulutan ta. Basta gisat ta. Saan ka mapanijay bangkag itaba daw? Paginanayin nakmit Day of kumit Awan ti day off dagiti agbang-bangkag. Holiday ngay, adda. Tila bagbagam. Apay, anya ti ramidam. Aginanak nga raw. Di mo ay mawatan ti aginana. Anya kalaki din na yato yan. Kaya't mo, puro trabaho. Di mabanugag mo da. Sakmanin ti gumatang iti arak ngay numay. Ken kurnek apulutan ta. Tapno may bagamon ti sakit tinakam mo ko araw. Isu ka ta kay kayat ka tataba daw. Wain, kitap no may bagamon ti sakit tinakam mo. Rugyan ta nga rodan ti agsat. Nabartekan ni Badong mo, Mare. Kita nakadumugan. Ay, wan nga raw. Kabailan na pa'y nga ti agaway. Ay, panagkunak kat saan? Anya langatan ti pagsarsaritaan day ti day ti akwaraw. Ay, kat amom ngay, no adamat secret da. Ay, sos, Mare. Nakitam day, jay. Ti anya, Maray.
Kalat matan adinanog ni kwarog ni badong mo. Ananay danugan namanan. Ay maikad walay Ay. Apay ngay adanugan na matan ni badong kaw. Apay nga industry ng mitay. Anya ti basol ko king kangay. Kahit pilpilitan na gaya mamang ibagay ti sakit tinagam kaw. Kituwain, ang apay adinanog nak. Gapoy ti sakit tinagam kaw. Kaya't ko ti dumanaw. Ay nagloko kan ko arap. Sakit tinagam mo lang ti damdamagag. Ang dinanog nak matan na dagaws. Naibaga kong ti sakit tinagam ko kan ka. Tataba daw. Ay sana mabalay. Naskin na mabalis ka. Danogan ka mamay na! Ano ko? Ay, ano ka? Nagsakitin ti pangak adinanog mau. Kayat mo ba yan? House down, tataba daw. Ang mga no agigida na may kat amin ang iban kao. Yaski ka? Basta kalatan dumandanog. Nagawid akong tataba daw. Agyaman iti arakin kurni ka pulutan ta. Kasanaw asan nga agsakit tinagam ni kwaraw ket pinaay ja inaram na abalasang. Kasta ay maray. Ay, idi nagarmanon, pinaay damanay. Ayun, ay matagas-gasat ni Kwaro gan. Idi nagarmanon, pinaay dalata. Ayun na yan. Nagadun apan nakapay na ita. Ay katwan, isuan na sakit tinakam na. Kat si kama, ti pinangipapasan na iti sakit tinakam na. Wait, maray, ang dinanog kumuta. Ay, di mo lakot pinasensyaanan. Ay, kat nuam mo kumakas ta tinapasamak. Ay, kat nagpadano ka. Ang linisya mo lang kuma. Agar-aram sa manin ita, jabalasang dita bagatan. Ay, kat nasayat mo ta. Sana siya ti pangipapasan na ti sakit tinakam na. Lumaban na ka talaga. Nalang raw, da ka mo aladitan. Sige, agayab ka mutlangan kadagiti umay agatang. Ayaban na kun nituyang kumaray. Agawid na kaon. Naungit day tabakay. Alang nga ingka nga rudan kabado. Ay na, tatabadong. Unang pay dagiti ipatrabaho kan kanina na to yang. Tapno saan nakangaungkan. Hala sigay! Dinang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Virgie Pugley. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joffer Anas Basit. Sound effects. Junre. May sabay asagot kada kayo. TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday toy ng istasyon. Agyaman kamay. Iting kay panagdangan.